Mbazaniye ikindi kibanza cyiza rero kiri mu murenge wa Mageragere, akagari ka Nyarufunzo. Icyo kibanza kirahera hano kuri ibi biti, kikamanuka gutyo, kikamanuka kikagera haruguru y'iyo nzu, kigatambika gutya kuri iyo miyenzi, kikazamuka kuri iyo miyenzi, kikazamuka gutya kikagera kuri aka kayira mureba. Ubuse haruguru y'inzira rero tugiye kugitambagira cyose, urugabano n'iyi nzira cyo kiri munsi. Ngiki kibanza kiri mu murenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge, akagari ka Nyarufunzo. Ni ikibanza cyiza, urugabano ni uyu muyenzi. Ubwo tumanuka gutya, gifite ibyangombwa byihariye, uwagishaka telefone yacu, uyu muyenzi ni rugabano. Uwagishaka telefone yacu 0788 40 33 95. Ibiciro ntabwo bikanganye, uwakireba akagishima yaduhamagara kuri izo nimero, ni nazo dukoresha kuri WhatsApp: 0788 40 33 95. Uru ni rwo rugabano rw'iki kibanza. Ubu twinjiye mu kibanza mo hagati. Imbibi zacyo ni iyi miyenzi. Telefone yacu ni 0788 40 33 95. UPI yayo uwayikenera yadutelefona kuri izo nimero tukayimuha: 0788 40 33 95. Ngiki cyo kibanza gifite ubuso bwa 289. Kiri mu kagari ka Nyarufunzo, umurenge wa Mageragere, akarere k'umujyi wa Kigali. Ubwo rero ntimucikwe n'iyi mari ishyushye kandi imeze neza, ku giciro cyiza kandi gishimishije. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, mukora share, mukanda ku nzogera, iyi video muyihe abantu benshi b'inshuti zanyu zitandukanye. Mbashimire rero kuba twabanye muri uru rugendo rwo gusura iki kibanza. Mbibutse nimero yacu ko ari 0788 40 33 95. Ni nayo dukoresha kuri WhatsApp. Ibindi bisobanuro byose mwaduhamagara. Mbifuriza amahoro y'Imana.